bersama Nyo Avita dan Rosi Pro. Saya minta sebuah lagu terbaru. Saya versikan versi Madura ya. Liwong ya apa mas? Semboyo mas. Yuk. Gendek gila-gilaan yuk. Boleh sigi buru. Ketela petau sekali semaput degi bal. Omi. Berema mak pas tak ongga aja pok semboyo. Berema mi. Takok si aguli ya mi. Iya mi. Takok ha. Korang. Macam-macam ria. Di Bangaran enggak? Bila kita ketemu rasa hati bingung tak caranya. Haleluya. Ate tenglaku tresna ate gaya mana? Mas, ano Pak Lurah gak mau gak mana ya? Dura. Gak iso. Aku wis kesurupan aku. Oh, berarti gak wani nang Bismillahirrahmanirrahim ya. Wedi ya. Gak usah ayat kursi, gak usah. Ngene ae wis lepas. Tari. Oh, tari kade. Tari kade. Abriya burem, popon. Wari orang iso tari apa ketel?
salbut bingung rasane bulan mon kita mulai tertiga Rossi Bro, New Avita. Bingung rasane bulan lantaran diburu dadamu renggan hati lagu ada pikiran dikasih yang malam sampai Pakelebun durung munggah maneh ya. Pakelebun. Kamu munggah Biar maneh. naik. Aku wis surupan aku. Gak usah maca bismillah wis gak usah. Surupane gulung-gulung. Masa ngono ta? Wakil ae sampean sing gulung-gulung. Iya iya. Ha iki ya. Tak demek sih. Kesurupan. Lah. Kesurupane kok Lah tenan. Lah. Gak wani. Ha? Sabda panditermu kerbekeran dikasih gaetku mau kendi disenengkan bertiga asal sempurna. Enak ya. Sing aku. Ora wong kesurupan ro dhuwit ya sing. Lah ya iku. Lah sik tas lo kendange aku njoko. Tik tak tok gendhik nyot ngono.